Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Mabaling ka din ang salita ta. Engineer. Sadya ta pagsalitan ta. I'm sorry, Engineer. Kasmesa nga secure. SG. Security guard. Jack, mabaling ang panawan ti post ko. Nagsarita ta, mabaling nagsarita to. Kada naman takadwam. Dituin nga ibagang tiket mong ibaga, Engineer. Sana nascan pa nga, umadayo ta. Pues, ibagakin ka. Ibagam, noon direta. Nagasagana ka dumnikik ka. Abi ka sila sa mong may baga. Adaywam ni Susan. Abi ko mga adaywak ni Susan. Nobya kon. Kanada pa yung napasamak ka na kami. Kahit mo sawan? Naraman mo ni Susan? One Engineer. SG ka lang? Sikat makaraman kang kuwana? Nagpadpada kami ng mga opisina? Nagpadpada kami nakaradwarte college? E din to sika? SG ka lang? Mangalap ka lang dito Padsan River? Ano ang timabalin tayo, Engineer? Katsyak mo ti kayat na. Kensyak mo ti nalalayagim sika. Alalistom sika. O daywam, magkisina ka kinkuana. Tanusahan, adadaki sa mapasamak kang ka. Ada ka di paltog mo, Engineer? Ada. Ada matpaltog ko. Kas bagitang, shotgun. Ngay di ito gundaway. Ket mabaling ka paltukan. Nalastog ka? SG ka lang? Nukawanin ti bagam, Engineer. Mabaling mo ti po ano ito eh. Saan nga siyak di butbut nin? Gabutas sa anak ang mabuteng. Tingkay nangigahan, papagayam ket may salay nga paset, dahil di pakasaritaan, lagip tinapalabas ni pagayam tayong Eddie, iti Lawag City, may isa kadagitin tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week, iti bulan ti Agosto, iti programa tayong lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti barangay batbaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, iti agtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Ken di programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Nga pangabakan nyo, kakadagiti kakadakkel a premyo. Apay ko na yo. Gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans.
No agorder, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yam 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan. Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Dengan tayo dito may ikapitong nga grand finalist tayo. Dito panagyaman ken awis na. 7th grand finalist, the Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag na sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni Paring Boy. Agyaman kami unay, manong nemi, tati pagkasaritaan, tibiyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak, nagragsa kami nga agasawa kastamiten, dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan, adi mi idapod nung anak, ngem, inted mi kaya kadakwada. Anak karo-karopay, ngem pudno, anak-anak. Ket apo amin, nga dumdongek, kaya nagbuy-buya, maawis kayo amin, ngagsurat met, itilagip, iti napalabas, tapno, papadasan nyo met, iti mga bag. Ayan, ni Paring Boy, the 7th grand finalist tayo gabsat, iti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award. Padamdama, hindi ito ituloy. Dito pagkasalitaan ni Eddie, iti Lawag City, nga pinauluan tayo iti SG Kalang, security card Kalang, laban iti karabel ng engineer. Ayan, di ka di madamang nagbibuya kanya kita, yeah. Dato yan ni John Jacob Bagawisan, ni Erlinda Panterosete, naglaro mateng ni Nena Patricio, okay? Nena Patricio ni Dayan Tagupa Balanay, adda ka balata Burgos, uno adda ka ta poblasyon Burgosan siga Dayan. Ni Nena Patricio, ni Erlinda Panterosete, kasawatan ni John Jacob Bagawisan. Norelin Perdido Tamalay, adda pa yung nagbibuya ka na tayo. Paki-share ti program tayo. Sharing is good. No saan kayo pa yung nakapalo, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award, paki-pay, paki-follow. Kaya kasama tayo no, iti YouTube channel, iting kayo pakabuyan, iti ito nga video, kaya saan kayo pa yung nakapag-subscribe, ag-follow, ag-like, ag-share kayo i-share ko makin, ag-subscribe kayo, iti sa YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award. Umasadegan, iti pa nakaringpas, iti balubal, panagbabalubal, iti pudpudno nga pakasalitaan, ti biyag kinayat, True to Life Success Story, iti program at lagip tinapalabas, iti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, gabot na bulan di August, September, October, November, 4 months pa eh. Kahit nagitag sursurat, po, nakadado nagitag agpakpakamakam, no! Idi unana, di kaya kuti, itakit ka dandani malpasen, mapilapan iti bulan ti October ke November, isut pa nagtignay, o ano na, next year na lang, kunak may. Yung balinte mat ikamakam, makas pagarigan, ya? Okay. Ito ko na ako. Sakbay nga tayo ituloy, ti pakasalitaan ni Eddie Boy, ni Eddie, SG ka lang, hindi ka blaon na kitag birthday. Yan. Kaspasit pa iti programa tayo. Nakadita nga daw, 6 kalita. Uy, 6. Ang duty ka, sir. Ay, wala yan, Thursday. Duty ka, sa barangay hall. Awang kuryente di kalman, saan tayo nakapagdirmanong namin sa itag, duty act. Di tayo man makapagdirmanong namin. Nagpunan. Okay, August 6, happy birthday kini Rolando Padilla. Yan. Rolando Padilla, happy birthday kin ka nagabok kini Rosie Padilla nga asawa. Asawa na siguro. Sige. Kasabatan ka ni Daniel Bugay, iti Long Beach, California, USA, from your uncle and auntie, iti Canada. Ayan. Into nubigat, advance birthday kini Kabagis Ray Ruiz, ni Uncle Monding, di Talubot East. Into maminsan nabigat ni Manang Lita. Ayan, ni Manang Merlita, Lita Ruiz Pulido, di Manila. And ni Manong Lito in Heaven. Ayan. Into 11, advance birthday kini Kakilyo.
dati kagawad Rogelio Quillo Balcobero de Barangay Sawang San Juan Ilocosur, kablaw man ni po di pamilyam na naruna di kakaisuna ang asawam nga ni Janet Balcobero. Into no 12, advance haber de ni Misyang Timeka Siyam, nga apo ko ni Misyong. Ayan. 12, August 12 pa ni Josie Natividad Asido. Josie Natividad Asido, advance happy birthday. Kasama tayo ni Liv Asuncion, into no 12. Into no 13, ni Shasha. Sharin Ruiz Gaviran, dito yung Nemer Studio, ang birthday into no 13. Into no 15, sinag birthday into no 15. Ayan, ni Josie Salmasan, dita basement, Dilawag City Commercial Complex, taga Kabungaan A. Nagapukin ni Romeo Salmasan. Josie, advance happy day. Ito 17, advance happy day kini Erlinda Panterosete. Amawis kayo kano aming gabuto na kaado iti paala ni Erlinda Panterosete. Ito 17, dita Jaton Vintarag birthday. Kasama tayo kini Kagawad Hill Castillo. Iti 48B Kabungan Lawag City, hagawawis mat kanyak. Doa nga birthday ti atendaran tayo. Doa no dagiti bunog kada igat nga nagapudya abra, taga abra nga ni baka na. Into 18, advance happy day kini Emma Pascual iti Hawaii. Into 19, advance happy day kini Sister Glory Fiesta iti San Nicolas. And into 20, advance happy day kini Max Simon Ruiz Ojerio. Pero din ituloy. Kung kata kita tanong sino diti kabarboro nga nagbuya ni Alasotson. Ayan. Robbie Ann Agpawa. Happy watching ni Jan Jacob Bagawisan once again. Lalala kablawan na ni Matda. Daka din ni Matdan. Awan. Omat. Chiririran. Okay. Ituloy ang orden ni basta ti pagkasalitaan ni Eddie. Ngayon, mangkura kayo. Ore mabuya dito. Ay, Pilipinas mat lang kayo tumatladaggan kan buyaan. Ito no Aldao, 12:30 hanggang alas 2. Iti programa ti kalagip tinapalabas, iti Action Radio TCJ Silawag page. Ayan? Okay. Okay. So na lang tagang sakit aduk komersyal. Dito yung awang komersyal. Ni Eddie Boy, ni Eddie iti Lawag City, habolongan iti SG ka lang. Ituloy tayo yung ibasa. Puwain manong name SG aklaeng, takuna de SG ka lang, security guard. Gabot nakurapi kami. Kapay awan madi nga bisyok, nagagatak, manunlami, nag-duty, aka security guard, ken kastamatan nagagatak nga mapanagkalap, mag-asatak nga mapanagkitang, apo, no, do kapigsat, kabintas ti panagkitang, no, tay aglibog, ti karayan, sa aglitaw, nga kasla mara arasaw, ti adanong, ti karayan, nagpayat, iti agkitang ko nam. Managpanak pa'y, adope ti ramak, no tiyempo ti ramak. Agpakatak peti screen, manong nemi kad atot maalalat. Kadeta tinayon ti pangwartaak manong. Sut gapuna, ngano, arigem, pag makalapak, kensyaldok akas SG, mabalin siguro nga adot ati work ng mga obisina. Idintot ni Susan manong nemi kad nagdadwar ti college ket mga obisina. Adu kam iditi agkakaribal manong nemi nga mangarim ken kuan. May sa kadakwada ni Engineer Sammy. Ngayon siya tinagasad. No kasta mapambipasyaran rabii iti Friday o remote udiak manong nemi kay kayat ko pa. Egen nga iti may sa nga rabii manong nemi nga napanak nga saan nga Friday no di Saturday night. Daga. Wala ta. Yan ang ordeta. Kaya order yo. Nga lining ta. Nga nakitangan nga bukto. Ay! Suso! Opo. Kagaling haso ti imas na. Ay di. Kaya ada ko mga pagpaano da. Ay, yawang problema tata natin eh. 4 kantos. Ay, Jesus Susan! Adda ni Eddie. Ni, may ka man nga sa nga biyernes. Umayag di kalma na. Umayag manitan. Ito yun. Uy, so anak pa yun ang tatang. Pisidak dito eh. Alakit mangkarat manganin na tamang ibati ka. Ado na ita, pulo talin mi. Dane, inakiplasta na ito pag ginumami dita likod ti balay. Ay, Sintang, baka di ka pinangan. Ay, nga nakitahan lakahin nga makahit kumanin ti mangan. Gabo dati nga lining ta, nga nakitangan ni Eddie, nga bukto. Nagimas na talangana, halang-halangana na, ramanan nyo.
Sino nagdingta? Ninanang ko naling agdingta. Idi ang giinumdahan manong nami iti likod pati di nanasintang nga nanang ni Susan. At dakamat kini Susan manong nami nagsasalita iti salas idi palagi po kuan. I love you, Susan. Api katawa ka. SG ka lang. Saan kayo bagada? SG ka lang. Nadaro na kin-engineer sa amin. Eddie, mangibaga ka man iti may isang rason, luwapay nga sken nga sikat isong batak. Idintot SG ka lang. Nagraduarik ti college kit mga opisina. Saan ka din nata kami lang kumakin engineer ti agkabagay? Sana ka pa atin, Susan. Tano, kunkwentaek, tasweldo kaya na ti makalapak, paglakwak ti makalapan. Takil. Di ba? Kang doon ti aming ibaga. Apay ka naskin nga siyak, ti aklunan. Gabutan na pudno ti panagayat ko kayang ka. Nasudi nga ayat, natarnaw nga ayat adi agbalbaliw. Ken, kada kami amin nga agar-aram ken ka. Hanga baga ang bali, hanga gabutan siyak ti mangibaga. Ngayon siyak ti kasi simpetan. Saan nakagsik-sikarilyo, saan nakaman nanginom ti arak. Idinto ta ni engineer kat agat hungarod. Kasla straight iwat na. Kaya't mo nga ti makilips-tilips ti kasking kuana. Eddie, Susan, I love you. Sige na. I love you too. Oh, yes! Kadagtupay kami nga siya. Inarakop ko ni Susan manong mimis ako inamalan dagiti lips na sako ni nanam. O makita, hangagat sigarilyo, di ba? O narod, nagbanglo. Kasla adda banglong nga makagagar iti ba isang babae. Eddie, Susan, sinakroy ko iso naman. Uy, abi sinakroy na. Nutuyan ti silad mo. Kadagin nga. Siyempre kami ti silad na manong naming paidak isuna iti kama hanggang nga inuksubak. Naguksob ka mga duwa manong nami ket dinibus ko isuna kadagit ang kakabarang agek ko iti na dumaduma baset ti bagina. Nabiskedak manong nami bagay kanyak ti security guard. Machuak di dinto ta ni engineer ket na medyo narapis. Isot gabon nga mapnek di Susan nga mga rakop kanyak ket mapnek kadagiti arakop ko mapnek kadagiti agek ko. Eddie, Eddie, Madama, tinarasaw nga panag-iinom pa ng panagpupulutan da iti bukto nga kinitang rin ta iti likod manong madama mo at parang nemi iti panaggabal mi, panaggabo, panakaitayok-tayok mi kini Susan iti uneg ti siled na iti labaw ti kama. Nga ulit-ulit manong nemi iti panagampayag mi ng runa lang aruden iti may kaduang harikos ta saan nga nasaktan gabata virgin nga ron. Hindi tayo pababak ti ulok manong nami kadadan iti nagbaitan di kiti legs ni Susan. Eddie, nagmayat. Eddie, nagmayat Eddie. SG ka talaga. Eddie. Umiyankan ko na napay kidi manong nami. Dari gada na mga nubiglang ang kasarta. Agur nung tapay. Nagunak. So, nagawit ak medlaeng ket siraragsaka ka nang ipadamag kadatatan kininanan. Nagaragsak ka abay. Naimas di bukto. Nanang. Diyan liningtak nga kinitang ang mga bukto. Inimas da. Anad nga inimas ni Susan. Kahit mo sawan dati buktok nanang. Tikang runan nga inimas na.
Ay, sinong bata na kaan? Kaya adapay na pasama ka na kayo. Wala na nga po, naglaing kang barok. SG ka lang, nalaing ka. Naging kang itimay sa nga malem, manong name imay ni Engineer Sami dito'y pagkagurgwardya. Mabalintak sarita? Ha? Ijet ang sarita? Engineer, sorry. Ngimjak mabaling ang panahon ti pwesto. Kaya damat naman nga sige. SG. Anaman ti pagsalitaan da. Adayawan ni Susan. Tanusan mo nga dayawan. Adadaka sa mga pasamak ka. Apag mo daywa. Kit nubi ako. Adabayin na pasamak ka na kami. Kanyak? SG ka lang? Ngam naraman mo ni Susan? O, an engineer. Nag-imas ko na. Oh. Di ko di mo puting kanyak. Matapaltog ko. Baka paltik lahat na baltog mo, engineer. Idintot siya, oh. Agidam? Shotgun. Saan ka mabuteng? Abay ko mabuteng. Nabilbilag paltog kong musika. SG ka lang. Oo, SG ak lang. Ngamisyak tayo ito ni Susan. Kinuurayan na mapaspasamak. Saan kami agsina? Nagtapaltog mo? Damat paltog ko. Saan ka mabuteng? Ang kamabuteng? Anak mabuteng. Abay ko makabuteng ka. Kinuura awan paltog ta. Agdinanog ta maabak ka. Narapis ka. Hindi ito siya. Oh, siya plaster ka. Pumanaw ka ni engineer. Tama nga nung tangkit paltugan ka. Pumanaw ka. Awang nga rin tinaramidan ni engineer sa nga pimanaw. Aging gama no naming impakaamon ni Susan nga masikug. Ha? Kaya umay kang nga rin mga asawa. Nabanggam nga rin nga asawa kit abalayan ti awagan dagdaganak kada kami. Abalayan! Ay, kitagyaman kami ata maikarkari ato anak mi nga SG lang. Ay, kita urin no SG lang ibagbaga mabalayan. Edi kita nasingpet. Nagagat. Iso nga umbing iso dalag bagay oren masangan nagraduar ti kolehiyo kunkwenta ti sweldo na akas SG sa digiti mapaglakon ti makalapan na isusus ket pa dakdak ti makwartaan na digiti mga ibisinahan dimten harod ti kaldawan ti kalay sa manon name nga naawanan ti naramidan ni Engineer Sami. Tada kami nga rod manong name ti naikari kini Susan. Why? Nageden na kada kami ni Susan iti balay mi iti sidong datatang kininanang aging ganadan kami mutlaeng iti kabukbukodan nga balay nga mayabay iti family house mi. Tako na digiti kaabsat ko. Family house is family house. Mangaramid kami tlag ti bukod mga balay. Talo manong name digiti parabor ni Apo Diyos kada kaming anak. Ket nakananama tinaranyag masakbayan digiti anak mi kaputa. Nagagetak nagbaling nga akas SG kaya nagtultuloy iti nagpanagkalap iti karayan. No tiyempo iti panagkalap. Dito nga rin ti pagkasalita akmanong. Thank you iti laing mo nga nangibasa ket sapay kuma. Dadamot na ibatik nga adal, liliwagan pagsarmingan tibiyag, kadagiti pada ka nagdingeg, ka nagbuya, more power to your program. Tingotak yaman nga pagkaya mo. Eddie, itilawag sila. Thank you, Eddie. Thank you, magkaragin na nagbuya. Kas ni John Jacob Bagawisan, ni Fe Ragagos Bacani, ni Erlinda Panterosete, kas tamaten ni Erlinda Estavillo, Rogelio Boy Baldonado, at dapat ito ni Janet Balcobero. Iyan Mila Milyare, Rubian Nagpawa, Sir Kablawak man, ti anak ko ni Myra Agpawa, ti advance happy birthday into no August 8. Or gang retilas tatan to. Myra Agpawa. August 8. Advance happy birthday kang ka, Myra. Rubian Nagpawa, Erlinda Panterosete, Norel Perdido Tamalay, kaya dadunga pa nga nagbuya, Dayan Tagupa, Balanay, Nena Patricio. Yan, tan, tararan, tararan, tan, tan. Norelin Perdido Tamalay, Fedagakos Bacani. Yeah, thank you kati pa nagbuya yo. Okay. Karang pa ka malipatam, sir. Ilistamon, may ragpawa. Karang
Into no 8 ya. May ragpawa. Tarararan, ikamul mo talis tamon. Uy, ikabil ko nga ro din. Ararara, Mayra, agpaua. Agpauay. Agpawa. Agpauay. From Robian. From Robian. Agpauay. Pawa, agpauay. Ang ro, di spelling na. Agpauay ka na. Wala ko na dati kasingin ko. Okay nga rin kapsat kong gayam. Sorry ta awan ti dir manong naimita. Agsipod ta agjut tayo. Pasensya kayo na ha. Okay, mabalimot ka din nga sa runota kumaangin malanganin. Okay, into no aldaw. Palubos siya po, 12:30, gingat alas 2, lagip tinamalabas, alas 2, gingat na malpas, idi kalman laeng. Salamat for watching.